Julio Sedipa alasian paralel itu kami yang naro permisi menjual pakai kami juga mantikyo sa tokin natin jadi nasima silohon ng maing nang di buat tadi pasok kami ali-ali muna imasian tim center terberada di Boromboro dot sulit saya keruasit pora tubuh Bima Garda karena berketepatan ketua Garda itu busi noaing natahan asal dengan terbaru jadi pegedunan nol khusus sekerja pinang hidup ano toko kamu hatara din jadi membawa sahur karena dulu tuh kamu nanti ama nah jadi ano Lumubi mah di anaknya gak pengantin nanti masrakku ang giya siya labatin na arong na pinaymana atau arong na dialuna siya na lutang yang ngami tamatan na martua di bata mulu di jolo mo tong ang giya siya juma dipudin si kay maon ikot dito nga tong ang mahosi harunguan ininang gida idok na dua-dua titulo matahari 12 guardi bulan tu dia mo anak ko at cari do parumain topok mantong ilongan Tuhan di tuk somolipe hatasan hani na dua-dua narong di desa Pariksabunganon tim pemenangan JTVD Las Maruhata malate marito hata yang masih dorong potong kita nanti batu itu di Somahata jadi hari amang takasdo iwoto aku ima hita tim Garda Kecamatan Surong Borong hal maju tujuan amang kotor subiga bihami na jongjongon ala niya kisilu berdoa lah somoni madi yaka rekan-rekan Garda Parisabungan mulia tema di seluna pekubasiong muna tuhami jadi somoni ma amang anong go nakani di titikon Pak J. Dividends tidak salah betul amang dong khusus nanti pengantin karena dia nak kesibukan dong jadi saat dia terpindah sidak jadi silang kalau nami tuan pengantin ima nama jalo hata pasu ima pasar review kamu sejurin tuhani marhitin aposona ima nagawi batu aja muna dingolu muna tukang muna di leladin sulu muna di dahulu jadi las dorohan nami dari sederion ala majalo pasu-pasu berbegasok kamu saja orang tuhani tapon nami tuanak amang atau hatani na tua nama dokon otik dang gawi tininggal hon tudal honotong budang dan jadi sihatan jadi nau pasal kami nong tuanak amang bantu berlaku bapak kamu ibadah ni las dorohan nami tapi ngami tu tuhani ima di hari naulian dari gan sadario jadi asal ukuran nami masuk surun nama kami semua tanggal tua boras dan kami arirang main na pihak di atas ni pinggah pasu dan kami arirang main na pihak di tongani orang berdemunan dan dua dan sudah disirang jadi takasma to dimuna masih ngomong jadi kali-kali main na tulung kini sumamora Kabana hamu na dua gawi atau jana timu mahmu mamura bagus saat di solo masa tuotea ngasa ulun ton jana marlas niroa hita saluhu na tim JTVD sa mahmu saluhu na 7 horas bagus dance itu kemudian nakalingan kami pelat tuduhan kami di arah muna jana di arah hamuna dan takas di foto kami arah foto supiga hamu aka natutuaku kalaiku alai saudara kemudian ala berbagi doa muna sesuatu undang-undang na pinasahat na tuha muna pasorohan kami saudara kemudian sejupang ba na jinalahan dapat na niluluan di dos niruhata tutik-tikiran yang roh saya dapat ma na niluluan jala sisya datang yang tutik-tikiran yang roh asa dapat pasu-pasui mangas niroha hita di tikina jala taruli bisa luhut na pasu-pasu nasihat tuhata asa menutup piano di jalan kamuna kami pernah diusut perlu mobi bapak iba dengan gini di so boleh tema cumolo buka jolo hani mandok kamu lalu nabi muna asabagor nomor hanto dorok nomor rubian di pasar tamuda kanuli itu kami atau horas mami pernah dikasih untuk nama jalo tuga beda mari hamuna nama kawarungi kami nama kalian kami beda horas jadi
kami sungan dari hatan itu perjulu asa tubuhan nak ma tubuhan sikoru solotan bunga-bunga tubuhan anak mana sida tuang ka ada hudon tubuhan boru dongan ina sida may sahatu nasa ormatua lasongan ima nang dihamuna natoras ni anak kor donon nami sungan dari hatan itu hatan ni huriat tayo mang yang gaunyan tak pola matok boy masuk-masuk deh huriat tayo mana matok dilok na dua ador hadupang ma patugu to gulugbu ador haditi patugu horpo tupengkeng nga mahamu sa urmatua pairing-iring anak pairing buru dohot pahokbu sahat ma tu namar nini jala sahat ma tu namar nono soalnya mahatasian hami jadi mulai mahu asahu sipuli hami buah anak boleh ada pak dia paturu hamudu seluruhnya mas nirohata di bagat setikil terlebih di hamuna amanami parhalaru di huriat teh sok semani menang di hamuna tubuhan ni ina kamis nang yanakon nami napo sebulu lalas tuturuhan nami di harari nunuro hamuna di kau kudujuru nami di haroromuna para takas di tikio jalan taruh di kami bulan dia sudah di panggul tumbuna margita pengaruh tunai siangkiat mak bila mau berbisuk kamu perlu mau bina di hamuna parhalaru di dia nami di tikio lau mangaradoti akan dari kopi perlu bina itu atau mani huriai sok-sok ini yang diamu ini nami nak habis arong do di pasar tamu anak kali yang jauh siluan arga tutup atau manami ala yang gua pala non marga siang hamu na tumuan ina ng tumuan yan ako namin na pasuguro arga si tuturo siluan na binamunay marhiti hata na di bata na diuri-uri ko mereka di puji-pujian ni lau memuji pasangan por Tuhan pay jala itu dikit-dikit na rok sari pasu-pasu Tuhan mak sa luhub na hata na di bata na pinasahat mo na tumura ni hami mura ni hasugudo asal giat so tangian ni nebekon niya mga kami berhalaro na kaning asal giat luhub maranak berburu gabi tujuan meron ima ang ginami di song jadi posrohan nami bisok sian hami baik dalam ma sama jalak kami baik lagu huriai ma mana mak gerang-gerangnya ma mana iya Si matang
Sorotan batu katong yang iki. Oh, no, oh, no. Oke. Jalan itu. Ya. Jalan itu. Tengah. Oke. Nah, pemito. Nga. Nga tulu kali. Nga be, nga. Nga baby. Nga. Atau gak ada muda rohana ini. Pas ni rohana nih. Oh lo. Oh lo. Atau emak nama laraan nama menurut nama rohana. Jelas gitu rohana. Adong dohatan nama Tuhan nama dokon. Jolo tinip-tip sangkarina laway nururuan. Jolo ni sukumar kena asabinoto pertuduran. Apara sidoni margado apara. Mau lihat para di suku-suku muna. Iya kami markasi hotang. Mau lihat apara sidoni raja siotang. Beremuna nagabe helanami. Sialani apara sidoli di partikyano mulai sadario. Si sadaboru mahita tujulon yario. Gabi Molo adong diulon ni pergiligota sogot haduan. Molo hamu dipudi hami ma dijolo. Molo hami dijolo hamu ma dipudi nami. Sialani para sidoli nunga tumbal gadi jalo hami ima sinamot ni borutai. Jala otik sosadia apara sidoli digotil hami sa sinamoti. Lasma rohamuna apara sidoli matjalo. Asa dapat somonata nama tua nama dokot asa titima natinopa hodung les dulu ma. Tung songonope na wetar gotil nami sa sinamot di borutai apara sidoli. Tuhat tadi watama manggohi pasu-pasuna. matitu. Saha masulusa matubot dia. Dung di pasat tamian nongan ima titim marakpuk na badat daw may tatutusi sa daboru. Sa leleng mahita mangulu mangihukma parhorasan ng panggabihan. Las marwa mamangula amana nga para sidoli. Tuwa kang guru ma kasatan. Jalma. Las marwa na muda de. Oh, lo oras sibuk ko di mahami ang para sidoli siya. Mau lihat mani Tuhatta. Tungtakas di basa hatamu Tuhami sinamot ni burutta. Ima naung tahalason nakin tabuan tubagas joro di Tuhatta laho majakon pasu-pasu pardong asaripelni. Nakipe itu nungatong di pajabaho kamu Tuhani majuhud nama saudarai sianu pasuhi jalan mau persahudyo kami las dorohanami para duli di naung di pasahat tamu Tuhami juhud nama saudarai titimma natinoba hudung les mi rumah bago nomor hal tuhur tudolo nomor rubian horas mahami matjalo sinamot ni burutta bergad-gad dama dihamu nama ade Madudu. nang songo di ma tutu dihamu di buru nami mau lihat mataruk tutuhan agiat matutu mamasu-masu amat ka nomor 2 di badatok katikin ang rota lumubi dihamu buru nami hela nami ima si majutak tuhat TV di foto nami di son baru si bawatak nga tututab di hamunas di roha di baga sa partikianon marhide nung tabba bilang-bilang di hamu ima parumay muna baru nami akalae nabudu dohat di botokku nabasa dohonon nami ma sama di dokon di na dua-dua di hamuna ang giyak ma tutuwa katikinan ng ro mamasu-masu amatta dewata asa tadi pinasaro tugu-tugu ni horpo atau ratiti tugu-tugu ni lokbi nang jala pengkeng mahamu sa rumah tua bayiring-iring pohopo sahat matong marnino sahat ma di hamu bebere di hoito terlumubi tubarek kumajok bere nga marhas hotak johon wain iya bere nak guru nami on nialak mon guru nami di jala dilok na dua hot inna rumai hot marbulang-bulang tung manang sedia be bere mangalak guru tong doi dohonon guru ni tulang atong asa gulung ni semarlasuna mainna
perjumuran direre tung asima rohani Tuhan atok sedia hebeho bere mangalak buru tong doi dohonon buru di buru Matutu. bere burju mahamu merda tua te burju marna toras asa dapot semua nedok kon yung putta si julu tubuya tong dakani hautoras para saran di sedua akada burju marna toras saya dapat at doi dia kedua nang di guru nang pe nuaing guru si ani para ho ia ditulo nami guru si hotang doho asa burju hotong tu si matuamon asa tetong kamu burju marna tua dapat makanan di dulumu jumpa najina hamuna di pas orang Tuhan di batamat tong di hamuna situ anak situ guru kemudian nyarion asa gabi hamu jala baduma tok katiki anegro atau Mengabe takas itu mengulau ima adat pamasu-masuo ni anak dohot parmain jadi Roma hami senatoras manang ima hulau lamuna sanipar nabata dadau may tutu na pasahat pemahami ima ulus pasamot saya siap mau menguru gajang mau murmu asadong nobe nalaw mamudu-mudu non akapok paramon ang giyak matutu nung di pasahat tami yon ulus pasamoto tuhamu tujulon yaryo pasamot nauli mo masamot panggabiya dok masamot tu parawasan jadi malepung pesongon na buat pasahat nami songon ulus pasamot mo las marama ng boro ito jadi asa jumper sonatan ng batuan na natakon asa durhalu ka mapatugutog-uwag mo ador hati di tanggong payo nang mahomang boro pahiring-ring pahupo sahak matu namar nini sahak matu namar nomo ulos semua musik Dia itu dulu lagi. Ya, dia berada lah. Sejak saya mau itu hari itu, saya lihat. Itu tulang. Wah, nah orang saya tuh, Oma, lihat sampah kursi. Asapun nari matuho, ima ulus hera. Nabatad daw mo ulus helahon,
umatun takas beho marhasohotan jalanung ngabe di sini kobe pada tamu tuhula-ulang artinya dan kredit ada. Jadi asa giring-giring mah tugas-tugas saya tumiru mahamu mairing-iring buhut mangopa-opa Matutura. sama Tama, langsung main. Oke. Ikat. Bisa lihat kata kursi. Langsung nomor. Hilawan buanong mo to pada data molo di nomor nungat tubuh songonom mabahan hati-hati na jadi molo boru do posisi ni mabanang bere songo sinaking mana manarulor miki ya ilo pesos songonya deh jadi itu buanong mo to pada data no una to bar jujur buanela deh nah pasama Tusia munde pula. Iyo. Oke. Jadi pengantin lah asal mesi tak batu sama perlinggoman dek kena mokok. Debatado silot tua saluhut nama hita di paroa. Asa sak masulu sak matubut tian. Nunga di pasar tami ulus nagadang si tarup rapu. Leleng mahita mangulu manginut mapar horasan nang penggabian. Matutura. Ulus semua. Kalai kuna burju disororo kami ima tulang muna marga siyan ipang ima napasahaton ulus nagajang si torok lampu sanggiak matutupit tabita nami mon tua mata nomor 2 di bata asa dipasa masalu na tuwitap terlumubi ma tuhamo pasu-pasu na nabalgay asa lang mataba-taba sitas newata tu hari-hari na mangit mulutumpe songonon na buitar pasahat nami songon ulus ni daging muna hali ulus nito di muna tuan kalibatado na pasahaton asa jupang masonata naman tuwa naman dokon asa pinatitol hujung ma pagod dito pinitabihan sa itu dia mahamu malakas sa loob na sa disi mahamu dapotan parsaulian asa takkan yari-yara ma tanggo pangit na ito sa itu mo dia mo anak dohot boru sitok kamatong parsay sa hito Matutura. Ulaso naman dokon asa doha luto mapatubutubuar ko ando radidi nang nang patubutubulubu nang nang mau mamuru to pumpering po pusa matu namar nini saha matu namar nono saha masulu saha matu botya nung di pasahat nami ima ulus nagajang si torok rabu somon ulus ni daging guna seleleng mau mangulu mangiyuk maparhorasa do panggabian madu ulus semua dipanggil waki tumukap rohamuna marpapainan nasi songna disita jadi dipanggil hakuro ikorisnian akabiremos sudi nangaruna tinggal hido dalam dipanggil waki gebe tagwarime uros khusus tuaka berem bawa berem boru sudi nungaris pinak kinasi marani Tuhan lima masuk Tuhan tak tuhi pasna tuhorasna tugabena nion bere hela dohot par pemaikon tainang baura dalai kuda anak ngetulang jadi meletuk pe hulan harot tangga marsoba manang hulan hatai urok kupasahat alai pacamu rumah kita lumo wilayku parau nakingan ditikin madok katai ngasona kurang kesehatan molate ma lop sehat maho leku anak ni tulang do inang bauku pacamu murhita sudi pamasuk Tuhan tabama akas roha dihita tujuan narion tugabena
tuorasna yang nak kota sudah tidak melutuk be orang otik susah dia nah udah konon markite pangidoki nok sahak las marham inang bau ate jadi tuh baku mau sangat laki leku malah mah inang dah macam umur mana dah oke harus minta Sarana Mohima ng tuwata at iledo kita ari na singkan ari nuri tohodi juga sa daryon mamuka sa mga tangga baru ang ginamit para ditiklon jadi sona waktu dulu hamakun si pula dua anggi mula na mamuka perumah tangga na baru terbeda tibis do tuwaka bahwa na baru marsikola jumolo na halak na baru marsikola gudang dus pelajar saya terbesar be ko pelajar kalau dua terbedua jadi song ini tong nang perumah tangga gudang do nang si persiajaran tanah tangga darong marnatam nang kono marumah tangga anggapanku di dalam menjalani bahtera rumah tangga kalian ya libatkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Mungkin sedikit itu aja yang bisa saya sampaikan sama kalian berdua. Semoga Tuhan memberkati. Saya tahu mamu di teater muna, marana marboru mamuna di bas-bas Tuhan. Mau lihat mak? batu Katong ang dia matutu songon naong iyo ni amak perdeta nak kami saya dia matutu julo nyario gawe rumah tangga na berbahagia amu bere do bodu tujuan nyarion rumah tangga si tiruo di tengah-tengah ni keluarga terlumobi mata bermasyarakat terlumobi di dulun tuhaca jadi di bagian sadarion nunga gawe boru nami gawe nagabe parsindo ni berekku alai kironokku asa unang okto kulang tongdo tulang dorongmu aku tuau jadi masih ronokku saya dipasu-pasu kuat sama pardo asari be muna tujuluan narion saya yang dia matutu sadaro amuna mangalugahud keluargai sada duduk manaling nilai kudo ibotoku dang nahapalang lasli rohat tadi bagai sadarion lima di parso di berekku alana nunga tung terpaimai ita naikon merasa hotam matutu berekon sokan dari yabak kunak kaning memang naik ko boru nami lo naga berot aku bere jadi sada marwamu na tujulan berot asal asrohani ala bapa oma sok soni sudah keluarga jala di pasu-pasu di batama parumah tangkomuna asa sa masolu nito butu potean sa maita tutulele mangolu pinitan lo sadarion uhuk masaat saluk neta tupar horasan. Atas kami lahula nasihan. Mona ni pasoki, so ni mapasa kami tuwa para dulma. Non perhitid dulu son. Pero masuk kuat tano. Asalas lagi muna. Asa maduring na itaw tuba dabok makon ke pura-pura. Molo di bagasan rumah tangga muna, sadaro hamuna. Atau matong las ni roha saat matong sulu tinarik tugetian kubasa tanin non uluson saat mat pagabian mangyuk matong nang parhorasan kemudian cekura Ulos olong nama kami tuhela namin guru naik mana bertuyu endeu dia lain
dari gado siang kolongi sekarang orangani apa di hotel kita sisara bulu di Boroni gado di lainani kelamatan nomor 2 bata antiat ma rumah tangga seluruh kamu di tengah-tengah masyarakat jala seluruh Juhata hata pinasa ni naposo ni Juhata natin di bawah story lima pihak kamu jala pausa kamu ini itu rumah tangga yang baru kamu mulai satu kopian satu pasang air yang mengusung saat manjaloto saluma agak dia untuk orang rasa sirok kudian dia oper musik nani satu mus nama hani baik dalam musik yang partisi jadi di Hogere ubiyani cakakan tuh jadi si tahu akiau bek kokoda hati-hati kau lurus terus ini jadi koporo barang kum idemo burdu non yaka puluh bereng no atau keluarga pun nak kena burdu hobena urus kapo mungkin nasa lilingon idolo di oma mental loh ayo jadi banyak mah boleh keluarga di 9 juta kuga bisa kan jadi horo na lang berubah deh nanda tapi jadi semua ini maju hatakku tu gerekku dohonon nabi mah semua itu nina tua jadi orang menon dalam nabi semua perlu di tangan nabi menghidup Tuhan asal dari keluarga ada bahagia dohonok kuma semua hidup nina tua asal lomak masih dijual lomak suri mabuah dia harus mengalahkan satu simula dapur akta persoalan asal cuma hari-hari olok-olok di hutan asal cuma anak dogo dia doamu namanya tuh saat kita seorang bantuan jadi please mamuse sungguh main na to si Durani mulu sada hamu na muruk sada main mahamu si Durani kita dua mahal pas masuk dari patah memandokon makuling na tagaling hawanak gabi palpalina duma fainang diho anak na gabi babadu alay buru ma anggo na tayo dua sa isuliman na sa natulog yan lumasak itu dapat pasukan sebagai bebas sesadarion sesaat mereka selalu ke tempat dia mangit manfaat forasa jadi mah kasih aku ini mah amang parusin namin di pasahat itu Para
tabang ma musik na hopartusin. Kami sanan laiku dotho ito na lagu. Perjolo pasahat Tuhan dengan ulo. Ala didok na dua-dua silalam urukuru silalam aik tumba. Name dan marungu tu suri marlasyo. Ino na bertolo. Pasahat habale tomu Tuhan ala dioloi parilatan. Ito tuho. Tuhan udah dua. Agora kita kau paba di surat kalau bisa ada buku. Kalau saya di sini orang Tuhan udah dua. Perjolo pandu tu di bataku. Asal dia sudah dan itu ini dua di pasahat Tuhan. Dukai bisi ikonanog sadatekan rap di nasional Suza Rahmana. Undang oleh tidak solak kamu tamu. Undang adong bersuhu boras pasyak Tuhan kau itu salah. Nakin didok nama dudu di tiri kota helai. Ida tulang ida. Nama dudu di sangat berat. Tanggung jawab sangat berat. Perjolo burjuho tunak burung. Nagebe sinatua. Alay sa tumulong ba ho? Naktulang susibadyo ako burju. Tumerekot ng burju ho jangan. Ate, postoro hana ni disikat. Lumubi ma nalijolo ni siya ni iba. Ate, manutut ko. Atau kamu madok boro-boro ni. Tolong guys, matulang. Jadi iba berdua sinahon namin. Jadi tumuhorongmu mak anak sirega katutuhu boru siuli pai sorang anak natakas tubuh boru natakas sorang alai ikut tumakas gabelongan Iya betul. Baik abang perkus sinami alala masa atur terus yang rabu mami baik mak godang nahopat tusi
sumeron nami anak komuna adik pe si meron nami na susalia di ba ini Roma kami raja nami dia mula nami selalu nalaman marubah muna at komuna jadi emang pandi nami asabor hatami marubah hula nami bain ma godang na humartusi asabor hatami marubah hula nami. Di rumah dusong ipi dihamu tulang na terbaik nami nalau ka lasoro hamu na diulot di tikyon saya tuhat tama na manggo kita suka suna sama dia raja nami Mala tema abang buru na basa toho perbudi basta na sumarla bota naingot dohat tok kape di hata dang lupa watok kape di dona tusubado hami di beko hula-hulam berbunga-bunga tahata martani yang mahanya tok ke dewata anggiat ma tuaka ari namang iu dilihat di bata getini sikat ni dihamuna salut na pinopar ni amang bodo nami nagari betul Alate ma di pasar roha nami nunga tunggu hala cok kami salut na pape namunai tuhani salut na hula-hula muna sudah bote me hadir baru kasahatan ni jadi Abang perguruan buka simpul hami mapai nomor rapui pada mama studio los padu moto sahabat. Abang buru, sororo ani ima hula-hula muna. Nalau mengakubi, nalau pasing puluh nak kaulat tadi dikyon. Asal lihat mari daro nami hula-hula muna si hotang dohot dongat tubuh nami si raja luar. Dohot dongat saudar nami saluh nami laba sahaton hata taniang Tuhan muna saluhna. Agi amatong di budian ulata di dikyon ro akan nauli ro akan adengan sadar rohamuna asal lihat roh akan nauli naringkat di hita saluna talboy na dihamu maparani nabur nami selusiot diho ito Borussia Limar anggo di Bartubu Borussia Limar do alai di tikki ulonon hai madongkon boru hotak doho jala botong murung sei sian bernamion boha partuturon ni si hotang tu si majutak Mula baju kamu tu si hotang, dokama bapa, among ade, jala ade, posro aku, anggiat di pudian nyari, roak kanuli, roak kapas tuho, anggiat matong di tahun depan sono, tua anak kamu tua boru, asal martabat apa silas roha di kita saluna, hati yang bro. Wagabe itulah. Jadi
Posoranami diho puru senipar romu tujuh nami teh dapat kamu kana tulang muna siget kamu kudona diedah ni indo diedah ni babai miro koniro jala posoranami di paranto kamu masuk yamu kuman 5 juta masuk yamu kuman senipar masuk yamu kuman tulang muna si hotak asa tulang martabat bakas liroha di ita salungan. Posakan sorra punai pasatami. Agia matong mahite di hotar tikon. Gajang ma umur muna saluhuna. Paparani nabur nami jala toroma pino parmuna tujulono. Sama nero kondisi tu maron nami tuho naburu do nabur nami. Sama nero kondisi dua tadi pasamena tadi betul horbo. Anggia matong neng sahat tuna sormatua muna patu-patu bahoku. Betul. So ni di nami do buru nami. Takani harara menna tanggo ni betekton. Anggia matong di bulan na tua anak kamu dua baru stok kama mereka. Betul. Barita magawe tu modal setarwan. Arita magawe na marhuda marboru. Al polo takas kita masih paloloan. Betul. Jadi soni mama pedami. Sautik dia bu. Tulus nagajak sa pemahami. Siapa paran ni punami sila jaluan do si hotang. Bama dek si belum ni. We are
kamu lagi ulat tamu lagi kion dan ulat tama namagogi pasu-pasu na tuhami anak komuna sahabat dia pun rencana besok lima karena Jadi mau datang mah dia raja yang bro. Saudara do papuhon nami mana jolota tuguru tujabu. di rohan nami nyara nami asa songonda suman perjok-jokon nami las di somanya di ujalo kami pangapuan nate songonda ti bapak. Jadi ada Pas dosongnya kuno dua simba juta beri di dia beinganan di seluruh Portibion hulala adung do simba juta jalanan pula sada tung maser ramero las rohanami mereka muna poparani na boru nami jala hampe las rohanami di dia tu dia hamelau adung do simba juta senami adung tu las rohanami pajumpa do tamuna raja yang burnami among guru na guru di bulan tanah sugut satu warginon mardala dodengan tupe sona menduk cuacai akka pasu-pasu ni tuhat tadi asaro pasu duata tuhita taloi madi berenami dohot borunami jadi awang guru sona dokon istitua selalana guru-guru selalana itu ba danak dan meti dalam baru mutut akan nama tua be sude malas Aik marjulak-julak menna marjulak-julak siapa tu pamasuk komen itu tahu-tahu hata pasu hata pasu-pasu ne pasannya ke situan natoro mulai nasugot satu saunari suak sauni hami ulah-ulah muna atau pasau toma amat taribata iya betul anggi matong tertuin na dur tiu-tiuin na lote hata pasu hata ke no pasatay na kinon apo mo manama martungan jauh betul raja nabi ulala sigawi-gawi semanang-manang bro pasat turut selama baik toba dan anak tutu dah karong na baru turut takas do hidah sudedo rohot hula-hula nami marlas ni rohan berite baraja nami tarui do hami dia kahata pasu-pasu na pinasahak muna saya yang giat mahatani pasu-pasu na pinasahak ni saluhuna hula-hula nami parhiti matong hamuna raja nami pasahat tumma debata pasaut tumma debata ni saluhuna pasu-pasu na pinasahat muna tu agi nami dison saya giat ma tutu digabe ditubuh di tubuh ni anak boru gabe tujuan dari on asa songan dokon ni lato tua ma dorong nami tari waktu pangapuan ni raja nami asa lauk 10 pitu ma jumani 10 adu hata pasu-pasu gabe hata pasu horas na pinasahat dia karaja itu antar lumobu dari yang mula nami si hotang tu takas maya atau martongani asa ay berjulak-julak mena julak-julak nai bina itu tahu dabu hata pasu-pasu gabe hata pasu-pasu horas na pinasahat mula itu kami sa tu takas may apon nami martongani jadi semua lima hata ba pangapuan siang kita saluna nami tugur nai mana berenami do borunami tu bagas sebagai tuana baik kamu mah budak nobar tu babi Jadi peristiwa deh, memang
Roma Bagus kan? Roma kasih Lagi itu dong. Bagus kan? Firma firma ko recordo durina niyo yung oras. Okay. Jadi soalnya Pak, bahasa tayo mga